Wega sana mutegeri wa Meru TV ngata cia mwanya horoba na rwa kuri tariki 5 mwezi wa 10 mwaka 2025 mubango tejungi mubango ni rumuri rwa siasa yoro kumba kujira ntuku cia Sunday cionde kwambiria kitha igiri na nusu mwanka kitha ithano ititha tukiarira mantu tofauti yegi mantu ya kisiasa tugategera na mantu yatitite bwega na naraje yatitite bwega tukoiya gwita boya kiri atongeri baraba kuruta ngwe tukoiba kurita na baratu batukuruta na botukagwa batikuruta ngugi ni kenda at least dedora tukimenya county yetu Meru na ndiguru yetu yonde ya Kenya amantu yethirito yagita atia ugorobo nanwa kama kawaida ntini ngade studio ndina mugeni oro tukomba kuthwa tukiaranire no ntukweru ari yegie mantu ya women leadership kana utongerie boyekuru ndene ya county ya Meru ni tukwenda tukiaranire ntukwena arua na kwa hivyo ngakura hombe kuthwa kingwata rutero Facebook Meru TV Kenya na rutero YouTube Meru TV Kenya na kideta ngo live Africa watu watakini Meru TV Kenya wenda kuthwa gintumira SMS yeku namba ni 0748 918-901 ukantumira SMS kuna bila shaka nkomba kuthirwa nkimigwata mugeni onde no kethira ukimuria biuria kana kethira comment winyo ukomba kuthirwa ukikomenti opinion yaku bado no uthirwa ukimituma ruterero WhatsApp na kinyakiri SMS na bila shaka nkomba kuthirwa nkiwata SMS yaku karibuni sana jeni na mubango jwa rumuri rwa siasa ukubona ro tumbe kuthwa tukiaranirie moko imwe tumenye Meru yetu yitite atia ladies beto ndene Meru ibakuiwa by well represented kana nataba bakari antukwe narwo tukomba gutha tutigera mantu jonde ona kinyanga bana wetu wa Meru mutumantu ethinge kiri Meri rombete kwithirwa ari ofisini tuketha tugitegera kinyawe ngugitia wikari ate na antu bari gwate na raome nikenda tutanambire kwithirwa tukiarania karibuni sana nikenda tumva kwambire mubango joto ukoroba narwa uniti turakora imbitajieri wa cheupe na nanengomba kuthira nkiwata mugeni wakwa kanya nkimwakanya nikenda omba kwithirwa ari ukethi karibu sana mheshimiwa. Kwega alikuwa no tupapo yari cheupe ngotinda yari kwa chwadrikari yes na tuwalema kama ndio ndio watu na mwaka tuchinje na watu kete alitoa hapo sasa na mtu ngite tena wewe ndio want na bidani nominate na kama campus no tuwanchenda top up huyu tumete bidande au kuri cheringo muno kamene campus menyabia mabingi na kulinga na withirwa constitution ikutukite kugetha ekuruba te chali muno no kaba ulilwe nipate kuende ndio no tuwakanyaga jeda top up no tu arumi wachalo ingende ne Meru ndene kama campus na murungu ari untende kutiraka mangu iboega tomba kona kanya kauka kudande mutungende ne mbunge Meru. Okay, karibu sana na ibwega sana mheshimiwa na tupo gweta na kwamba kuthirwa kikinya tumbe kwitha tukiariria mantu jaraja twegi na mantu jaraja igie Meru account yonde muthikiria tukiambiriria inkortike kibaraba thireto bakiona poster tieto ni bonete antukwena arwo ndirari kwithirwa ndina azindiki ura kinyoni nominated MCA nora wari mwikia motion you impeachment your former governor Kawira Mwangaza na itukwene kwithirwa kinya twena we ntukwena arwo ende atomba kwithirwa gikinya kiuria wa mburi ya muthikire ni ntumba gukueleza lakini kwina mantu jama ingi ethiritwa akiaria gukonia thirikari ya county ya Meru no ombete kwithirwa agitwa thirikari ije wike motion jwa gwita Kawira lakini naonekete oringi akiaria mantu kathumba jegie mutumantu ethinke akiwa atekuruta ngugi akiwa maofisa baba atekuruta ngugi akiwa appointment irathithitite buina mantu jangita mingi kathumba na iki gitumi turamwitite antu kwena arwo nikenda ethirwa akito clarify mantu jonde ni naja kuma ni nathi na yongwa iri lakini atumbira kwithirwa akikinya no ntuba kwithirwa pengine nonere ena mtu uka counter mantu jawe akomba kwithirwa akiaria na no ntu Salome no ni mtu withirikari ne na kwene kinyawe gutwira kithira mantu jonde ya kuwa ni jama lakini nombere kwithirwa akiona atumbo choki biure bionde na nikyo gitumi mheshimiwa pengine tukuwa egitarira mtu akiaria mantu kana kithira kinya no kuthura mtu kana kuingira njuini na mtu pengine no withero kiari mantu jena fact nonturiro we mheshimiwa wewe uri example kiri public lakini gitariro kithira kiaragia mantu jamona withero maybe utena fact no yatumeja kithirwa ijakireta thina kana what do you think kiri opinion yako mweshi actually kilo tongeria kwenda withawe consistency ya rokuwa yes no get at least no get no criticize or could have a positive criticism and withawe negative positive yondo ke tore ukibuboya na kinyawe thirikari nja rutwini we nende ngavana takura na budget yewe na nende na budget
naingwetigeria we watitite boega na te utangwe bo ante kona buno ntu kwa nyumba nje na kwanja kuibanga banga kinyara na gereti na mwankata imeru kwiruo ina ruro peace na bila nya toenda muno na nyara igite motion manto a peace twendete peace na genda tuomba kuita at least bagia kwa mtu omba kuita kiu onto akabikirika okay akone nturu ari MCs go kari mbenkuru ya rest na bangi nyo bakithia bareo withirwa iba ikomikite mantu no tubarerwe no tu kwatuga kwibo benguine meanya meya kulingana nyana wichie tu chi ofisi bwa kubanga bangi noko ya kwa ile tha ibura boka inara na riri ngibeta ita still na mbere kuina mwanya kunde ndakuwa thikari bikebo tibo ya nontu grupu ya ndemo mwanka stege za itu itabura batenda witana inda uli ya weno ngende nontu tinocho ya mtu kwa bura kwa kanyoka we ima tawani ya lakini nani yako iko tu na mwanya munene kulingana tu compare nontu nende tigari ni comparison wenera ari kuna rai kuna turi oku wende kuna mwanya munene sana na nyanke nda kwa thikari ne wingi ari kumbu era ari 40 ene ere ite nende kuna mwanya munene muno ya peace ndene ni no tunutirito kinyata tumuchokere byake no tunarekere kuya kuchoke biu na no wita akiara mitandao na kukungi kunde to mona akiaria lakini kuruntu bumu gwite mosimona kinyawe no ntu uri ndene mbungera na ombe kudura pengine uibetwe kinyanto bakiarika no kaibwa kinya yanto bakiara no pole pole kinya MCs wenzako nethirito akiwa MCs bameru ibanyilikite sana na wapakora pengi kiribo kabakiri abate kwenda kwari lakini bayinyilikite muno especially bari bafoma kana baraba watanga baru former governor Kawira Mwangaza. Is it true that MCs ibethirito bakinyile muno tongere bwa mutuma twedinke MC ntitikia bayinyile no ndombe MC kudayinyile no ngaite mchara yao akira atiko na salary at the end of the month na MC kudayinyile no kakita maendeleo atita kwao nontuke kwa ile elected members nguti ya flagship gavana utewa nditri kitumili ni kana cheba na mtaki kwa mtu akiwa ai complain kwitha mtu akiwa nyile kunte kumea nontu wati binyilwa ite salary na mbea chetu na chitita sasa induma chita chisa ndene vitewe turo county assembly mbea chese kitefu tulisa chetu chengo chetu kuende mtewete kwivyo nontu with MCs wenda nyeli MCs ba nyeli ibweza mbechile ibangi chio ile ikura igethite koneka nontu kwinyelu kwa manto ya yau utebongi nontu takwere MCs we contractors kutugende ibati ngwichio cho contract na utiro na ronga bana tena mbea cha kubani mtu cash chebudha kirende cha ura au ana nyeli atiko na mbea cha kura nontu uteche chino cha kuriwa chi cash na ndio kwa msino ngai salary we ni udunu county assembly yetu na tuna vetu wa finance na directors wetu be achia ya bonge na buno nga maendeleo na maendeleo ntiko ono to ingiwa wichiendelee mno utemsi atimbise iri kiba elected na ninye batutule nominated no tukono mtu ende wandire unite na gwithia kona burabu kuendelea na kimbaje tueta kuruka kitu kona mantu yombe no yabangi boya kuende au ntumbo choke nonga wengo na ramya choke buno tukiakwa nkona kuina mwanya yako nontu tuwa uwe mheshimiwa Salome uwe ni woromerete kitengo kira kinene kabisa dene kiri kiama tuwe for example wadhuri na kiama kia kana nominated na kiama kia bas that means uwe lidora kiama kia bas dene ya county miru yonde unlike the elected MCA ura win award imwera gutegera uwe batere gutegera gontu kunde o representate kiama kiako kia bas no uwe pengine kui MCAs bate kuona maendeleo urako batere kana maendeleo ya kudwa ya kia dhulwa kuma kiri wandi mo kuita kiri wandi ingi actually unianta kule nyande cha transport committee na ndio aliunde na capacity kuwa kuna fairness na equity in distribution of resources mno pero para yote mampea na mampea 5 million per one na utewa ndinye mwanga bana raua administratively nontu watariki 47 years ngirendi kura ndio yako nontu ponde no wani mtu idani mecheki ki flagship ngabana na actually kinyabu ngimbe kingi na chicheje chicha mbongeli iko tukete still
wandi chongo ikarumo tuka okay MCs bakabanga nigenda ngabanona naga with the flagship project irane kabisa yo ekebena impact kukuria community ende mantu yakwa throte wandi ndeigo ya thuri na kinya members bongo ndo thinyare onkiona no ntu tu wigwa na imbara na iriabo kinya mweshimwa wetu okumatigania west umwe yontu okwa wengwa kene ibana ara kuithia mantu thera ya process chonde batatala ante igwandi discriminate unero kuma wandekwa kwinonge noe muguna original kuma mbeu three kuma to discrimination nontu muguna wengo nyoke akona ki group yo kainau no kaino na actually nyawa kai most of members babo kaiku ibaba areba opposition yu kukumya mutuma thirikarini kuge thiba kwitha bakatho anti changa beta bena morali yo wi Shimo yoyo nende kutukana kuwa considering no wendete thirikari kana no ikite motion juju impeachment kutuika pengine nande akwambiria kurira ringi woro meri kinya tathire emingi na kinya wa bunge na kuona mantora cheteketheri budget nende iragerwe lakini nambiri tikura gavana onto utukumba kwelwa ni mbizo ngo ina thina batu ke motion kinya dana ikite na yo ikite nyambere ndi MK Leiko aina mwenda idile, leiko aina yo mutungo. Sio beba mbere. Nyama wira mawiri seconds zawi. Atutu to alimba pampasi pambere na wiki mwisho. Atuendelea yuna no tu actually initiate. Back with no to batu ya nakambasi tutu watu bila tuto basibika tueleka. Na mwisho ndio prepare boya, na boya ni wakindire tu wonte. Aiba yo mwa. Na kwenda nyera mtu awike no kunapinda no kata participate no inya ige mwisho ndake tatina members wa sainite siro metiki waki ende nteko mimbi bitu mike kwithia akailangia mantu ryo keta kai na expectations kake vimbi nontu yauno yawe mbata kire kuruba yutura tongeria ikumba kwithia twina week emotions cia kureact kimantu kana ringi tuketa twina expectations na to react very fast kutumba ku ndikatukia ende iuni mwesa inia kwithia ngua kwika untuka nkorone ka unyilie ndako mbatiku akethatu atina ndirenge ku karivas ka ukandu ende no wengo na still lingia kumemba kinyawike mwisho nikakuria wikia tunde to play role wikia no rata ikia tunde to participate to ngono tutaku mtata play roya ende ka kenda tumba wachi au ito wakanidete no ngende tekeza kuigungia ni expectation kana keta ku okay no tutete ku agreement we members with agreement ya yo anything tware akitu detu na new leadership na nyo to achieve ete yangia era no tungu kuraringia kuru tutatu na matawani different lewe kulingana na expectation na mantomu never we are unique we are unique ende uno eu no wende but with the time with the akaeta buraka akanda non turi munyaro manto aketa ete tuno kare uigoro yere munyoga hivi unti them join them yes ni kweli haya nuko sivirura watu tena mbere mutegeri wa Meru TV I wish mheshimiwa Zendike yuko mbakudro gikinya kwa choke beautiful non tuno bile toke ari mono mitandaone na kire Kinya TV mwanya ukiwa ura appointment kuthirite bugura MCA bethire tabatenganiri kabakiri ukithiro ria watu kilatfaira mantu jo nonto niko kuona niko ina thina antu Kinya ni bakuthira bakiwa pengine maybe any expectations ti ari guru nonto no kuthira mtu na expectate Kinya maybe akawa ngugi nene nkuruki kana mbeta kana kintu kingi lakini kintu kile nonto bikoreo kinyanira kwa tu kana ndawera wenyo ni kuthirwa ukiaria meario tezi ikuthirite nya kwina tetezi mheshimiwa kwamba MCs ibakuthira betumira Zendike sana kethira kuibara bati kwenda kwaria kwa tukana bakumunta mwangi wetu waire arasia wao then bakona kira bakona okay thira ke tumero na antu bangi kethira kama twagugui menya batu itara kunyumuma na de muntu one chance ye murungu amute abati kwite areara muntu akaribire byo muinya na ichiarire wengwa non tungu tegendene mpunge Meru kile MCS bonto tu atina akili na kwitha kwa wao mutu au tumire akile mwikwariete ni muntu ikawandi ategwa kwitha mutongeria na nyawe kwitha itikirwo kutumira bangi gendaria ai mabipisi antu bangi it's wrong
muntu abatuika mata akaria yake nda ombo substantial mantu ya kwewe ngwa lakini untu wa Murungu atimuria menya utukire mutongeria witharo ichicho ya kwithira ukioneka na kinyare utumba kwithira we yarantu bakonia mayo kanikiro gendo ya uwa muntu abatikuru maraka uwa na kinya appointment ikwirirwa kinyige thitho kinaro mya minde tege umba kurisu mantu kwitogera muntu amwira buna bu na yare ma antu bakatika solution irengi lakini wete wewe ngo kuwa no te gutikirika na wewe te gutikirika riwe ndio getha sio kwaria no kuwa no itaringi ugateki process ile bacteria no to actually nyantu baka yontunde ta yantu bakuleta petitions nyantu benaki yo petition baba kuwa nikenda ubona kio kabona uma no tu bomba kwa ile amende bereta mantu gethe yonto au kona kanisa bakiwa Methodist yake coincidentally menyoge za bangi bata apply ite na Methodist go to garibe na apply ite for appointment na kuona mutumaro wa Methodist ri na woro Methodist uga apply ukaona ngui kako irono tuno Methodist wati wato ugetho Catholic ata apply kana ufungu spa kana pente agetha ata apply metima ko zanga bano tunya atari kipande ukana kia kutugende uni nguchindo na mtwe na maxingi nkuruki yao kwa menya baba watinya kuruo kiuri panelist kinyanga pana angi na yoke thio ntumanto ari Jones no to aide kwa tuka kwiri njoniti tenjoni yake dhani eti kakano mba kwithe an appointment nyingi na bondi nyingi muno me service bondi tyo nkafa ino kwe bondi gika witho stio na chuchi afitswa kutugende iria ire yukitu ubange ingi na chiga yuko saindi wengi nigenda batete ate antu batikala lamike ba wenya woti wome membo nditiriga yitumba kuyuria ndi yonde nontu twina regions nyingi na kwina nya sub counties yotu nyingi group ya appointment ye yomba appointment ye ukwe sub counties yu ingi kabisa saindi ingi ni o nontu atwe kuru twendete fairness na itwendete transparency na kwitha turi honest kingo chetu tugurita nontu Murungu atwete chance kende nyere tu ete uru account ye muntu ethebu nontu autiko na mbecha aki wene nyontu bungi na wikarietwa na kwitha at least nyere Murungu eto ya uturo gutinoro na gutina mathina maingi nontu mbecha cyo byombe abagwetha na mbecha ingai waturo hoya ukinya wa nyoro we nontu ya thayenda nto atachuka ina maria uge that at least we comfortable na ga Murungu iboya nontu kanya karako eno gutangu iboya kunde ndawira ntu betu amiru bahiko bano inkoro into byombe bigabone ndingi twanjia ngui nontu actually rutaria mu ngutie no meri 5 6 taguro twaria ngui ne itarira ya na tumantu toto fairness na appointment gabana atumba ko repeat mantu rengi mbudinge ga tunachogerera nare ya nite nenya kanisa wingi na chifu kuite represent no ngabana no kanisa chionde nyaba osio bakailakia na nyero antu bakaya ku voice de antu bona kanya antu we mapema enda kutugatho katholeka gugu muntu ena interest na buna bo teba kia na ende ba kutetera ndini bakiwa no tukwa ngiro na ngoiche siasa acha account ya ruko ndio niende ya nomination kwera wa maku ara mulevi ara mwaya itanje kie manto maingi nankwenda kuira ekuru na riba anake ibate karinji na bethe bake bena desire cheu kumapatine o support bwana ntu bibyo ndo biera wakende kuru atete kona mbecha kabati kone ngui siasa yentu ke ya no tukitwania na kutwania ntora bai no kwithirwe siasa ile cithiritwo irio kana kuria kunganirwa kwantu kuria kwithiritwo kuyo kwa kuwa ngavana aithura kanisa yake no kwithirwe antu baba angi bakuma tunisene tutungi kaba tukuona ni interest kana baketha maybe bate apply tikitikiu kwa tuika na ndibo horabe ono bakajukua of course you tumangwira atire nyoke thote na desire antu bakono ntu bakarikari wanja kundisaya nontu okay kwamba kuthiba apply te lakini nyaiba kwari batikwaria bebo mtu akiwa unda apply te ndo Methodist ndo Catholic da apply te ndo Protestant ungi chinda dive rito to manwe arachi yako no inde smart nukoona uti mtu akuturario batu enda ntu bethe tatu uwo kaitwa kanisa ne irire na opportunities nyingi me opportunity kaingira bawa no getha Methodist na batu Methodist actually ibetha imbere muno ki manto mengia kwa ile na kona nontu ibetha we no kewa baketha bara active na kuendelea na kwitha iba kuelewa manto maingi na baketha imbere kwenda ndiyo tumankwira atiri nyuro kanisa nene nene miru kanisa nene Kenya uketha tena desire utiyirwa
na nyebi tumaringe mbunye ku batura imantu no tute mtu ayetwanja nyere uko negro bakiwa nominations no chita mwanga ta mwila ngambi ninyo getha ndukwenda nyo mtu agetha mwitha turi agetha kara active kutambea chiki na kuiritaniria na sacrifice ya community na participate na tombi gwa mtu amami ugero wera ngweno uteko ne desire yes you have to desire for something endende murungu akuruanjira no ko kuringaringe oruero urombe wewe ochwe wone hiyo nde biblia ne goyoria so de mantu agwitha antu bagitheta muno riyo tumambua uni mantu appointment you ikwirwa cionthe ngavana tetigia ngavana ketha athugi muno withe choke athuga piu guchokeria mantu appointment oigwa appointment kintu yikai na tu agethi chia uma saindie ketha cha kuma event saindie ngi cheo giagende gaite bwambi wembe kabatiania wo indi winto biweta bisha unontu position is scarce na ite ana buru satisfy antu bonde ende birang karomba antu ikwitha bena umiriria na bethe be patient nontu koko tena byo kukona bira bingi koko tena biko kukona bira bingi lakini biko tabia bikai bitumba kwana. Actually, in terms of ladies, kana women, no tuko na arwa topic yetu yo kari women leadership. No mbe kudro kwa create appointment, nominations na kinye bingi biri au beyond ange kuru batu turimiro to were represented. Actually nende me akatiba ni wabo yana kwa gender. Na appointment chanti kiwigo no mwaka no county na lawyers. Eba kutare kinsa no kwa gender balance. Utio kuweza uru kutia ile tukoya no of course no no by code. Very fast na bateko enda mantu no tuno mwaka bete la kimenya ila ndo. Bila kaua youth betu bakira position ugunda bwaringi. Nyero bona aski wa apply no to 20 nyero youth bakeza bari inclusive team decision na planning. Naomba kuita by ke bonds you pompo supporta policies league with that chiba kita na yo amenyera ndene oturobo wendi nyawo bakira na nyandi disability ono to apply bakya kuteta ringa tu atota koti atundu tete to katutuki tu bakikaira bakabeki non tumbi bena MCS elected and nominated areas cho kauntu kai go kambonzu ya apply antu bakero non tu yintu kwandi bataisona keda kina time membo ndike ukona give to process wendi tontu wina shortcut wendi bawata information boya abethe bari in touch na elected MCS boni kenda bomba kutabena kile information na baiseta kwa apply mapema na bakara vile bionde bikwendeka era mtu ateke kwithate inika untu kaiko twakaranakia antu baiko mtu ayeta kere MCS kienda na qualify of course yako na chance you nda tubakira beta matetene onto kudata kutiteria ange na kunkenda kwira ntu betu wa meru age is just number nonto amba kudana myake mingi ya mukurungi okwambun sio akero myaka amba kudana experience nene na experience uno ikwendeka kingwe nenyo eta mtu no aina age na myake mingi sio na kwenda inya sabuni yo sustain onto nyantu ba kuenji batena ro ucharuro batena inanji oitakuraya na mtu amba kudai aina myake mingi na akiri ekinda mame iwesti gwetha bwina mtu na akiri nje ya nyakuri bukara umbuya position umpota pume bu anto mami anja kunde ndakwira antu bonde enetumi eno itungo wiba kaunte wethe mu youth we mu ekuru we me aga sister kanya 70 kwa na habilite ya akiri nje na no ketha wona manto me yako device miro itambere no koko na tu ngo mtu integrate no timwamba no tu vitu kila meani ngomba kudana meake mingi kai mingi uketha we mwamba no ketha utandi bandu ndene miro kaunti uketha ina kintu balu ndene uturogoku twende nyero at least utetia nikendo omba kubusi miro yumba kuite positively impacted okay kwa kintu kingi tukenda withdraw to clarify ra mheshimiwa ikuthiritwo kwina matheta ja maingi yonekete iguru ria public service bondi ria rethirito gitaro no tutonete kinyani nyumbite kuthirwa giteyanirwa for the time being no tubwa mantu jereja kwirikana kwina mantu ntujo tukwarasia tribalism na mantu jangi kathumba kwina ntubakwa pengine ngavana no ethirwe advisors bawe bare na baba to mo device boya aba mwirora mantu je bateri kubutho kana ethirwa akithire consultation na ntubara batere kuthwa keranire nabo imbira ri yo ngona thina na public service body uni kurantika ngirite na inyanga ikwa
kabarua kutina regional balance but itena vyo mtu ugura ringi position ninkai na ile nene kwenda kwitheka band ko wende kulingana na buraba positions ye baraba baombere huku make list ira area simu chitio ntubore Tiania East na Igembe North noke akona interview actually dakwiro okay ibati outu but view to mind mbuatire bodu nkeke ya places yuna chio itire ome yondo Tiania East cement no bore na Igembe North bodu ke asti na no ba una ba kumbo ba yukwe yewe first priority kenda yumba kwikirwa ntubo no ntumbundi area ziche na mbundi ngoti abate itekiana nyabyeshewa no stio no area singe chitu ile nderi on twende ya north meta kunginyo north ya iko na wa ilekezi on to south no ta kuwe meaende yoto wa position ninka ina ili kwenda kava nene yeah yoto mende buatire ameru antu wetu baniwe no ntumbundi ngi ke ameuto mbundi embere dume teka riu nukona ye tanyo mbundi yengeke ya ngabana mtu akutikira nyana wigwa mateta ingweti ya consider ile asichicha mbere kenda bantu bona wakumako wakuma mbundi ni wingeke ya ntu ina position inka mbundi chondi cha position ntekwanira ngo tukiyeta subcounty chionde antu wakenda very represented lakini bongo kwenda kwira antu wetu atiri kinywe them abu subcounty nuko tena mtu mbundi member Virginia na umete Imenti Central. Kuchiaro ini Imenti South, akaoro Imenti Central. Na retura inunya itarakiti karegira itu. Asa kanya mtu Igembe South, Igembe North, na yani to iko tuina mtu. Na umete ko Central. Umete Central. Ngafana no akuma ku no Igembe. Lakini antu bonde na kwani antu bonde medo na itavisit ya subcounty chonde kunde da kwira antu wetu wa miru no bwethe bwena mtu azavi mbondi kwenu nja na tumbo butethia ende kantu bakanirwa yes omba kutheto ko onde nda mtu mbondi wetu mtu mbondi lakini agetha kinya mtu kwenu atutethi yes na batu mweru to into kimona nda kwa example engineer OCO wa public service board yani no mukinyila mtu ende mtu accessible wende nda kwira antu wetu atiri iba ikubaniri na ngavana yuringi nonto kinyaro kirite sisemuete thoki ingomenda nonto no to kunura itoguriga na ubuko eriti itoguriga na disability niti nuko megenda nya anto yako yambi priority niyo to mambu disability ruri ngibe tabena design nyaro bakaulilia at least na bakaria tuketha tukome astiwe nambi bekuo timanto akarikari we agua tuta konsindwa na botone desire endenda kuantu bonde ba mbundi wingi ya obubu wetha bugetheta na bukiwa bukaripresentwa na bukewa kanya no mbundi chonde ni nene ndene miru chio sabu na ikwenda utethio kwa miru kenda ntu wetu atetheka yes hibweka sana mutegeri wa Meru TV na hibweka sana moshi no ntumbo kutuchokere biori bimo biranto bethiritwe bakiuria tukajuki kambriki kanini mutegeri na nyomo thikiri wa Thiri FM kwa pakutha tuchokera kagita katikura yani kenda atumba na weta na mbere kuuria biori bienu birabo utomete byumba kutha bikiurwa ni kenda bomba kutha bugichokera byo ni mweshimiwa ntuku yanarwa ko mara mitambone tugachokera kagita katikura ya Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni undu bwaku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingire thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Wega sana mutegeri tugomba tuchokera ringi nikireta tunambere na roriro turantukwa na ru mushimu adani kinomba kuthirwa hakianza siuri byaku bila withero gitiuri na pengine na tomba kuthroka na mtu wa guchokeria bibia bije maendeleo ya kaunti ya Meru kinyama tujengie kuro na utongeria ndene ya kaunti ya Meru. Tunataka kutokea ni mtu je tunataka kutumia SMS ya kutoka Facebook YouTube Meru TV Kenya. Naenda kutoka ntumira SMS chio ngona namba 0748918901 0748918901 wantumira SMS kubila shaka ngomba kujua ngita na mbere kumwata. Naenda tukita na mbere mheshimiwa ni kudhiritwa kuina ikudhiritwa kuina yani itonete antubaba ingi muno barabachumirite kuwa ngabana utingo wombete kwithirwa kiritira Meru. For example, echo tuonere antu bankobo bakitheta muno bakiwa rukoro wao rutomba kwithirwa rukijuko ni rukoro imiarine yantu antu batekomba kuruta biashara na batikomenya nimbieto myonto rukoro rute kujukwa uwe ukari kana ke maoni yaku umba kwithirwa ukiwa teke mantu jegie utingo bigwanga bana batwe nkwira akari betu ngabana ndituguru kitembanjitie we na ingwetikia tago irare mikuruta ngwe na challenges ile na chono chedrikari ari kunyayo na icho tugomba kwa Andres ne ndino ntutukwenda kwandika nya itingwe bakoerea mageti nyingi tena ere no ntwa bangi be yure ndi motivated baitangwe ningi ntwa michara kwithe kindiliwa yo batiguriwa na baiko batiko baniri kiburuge nguba chenche ngwe so mageti chonde tinkubwaki market chonde kwina thina nontu eri nya baike makamba ya batiwita kenda yatewa o bateani nyantu baka isana kwitha kwina market kwende nyantu ikumba kethi bathatu o kwina challenge muno na no tukwenda kwa Andres ngabana na banganitie ningwetigie bena area MC wawe ngwetigie baka bakomba kutaku mantu yonde na ntu wetu bakaraboya nontu environment itibu yomenye nya biashara mbecha tutone cha revenue ende ko unyo ntubwa ilito sana na yo nde akara kebishwa no bura marketing nyecho chiete patient tuetera ta kwina challenge ningwiti budget yikuruko utheri bakabangania na mantu akaraboega nyo ntubu kumenyeka ira nyo ntubwa ilito kabisa na buka Andres anytime muntu no achiuri kiuria koria mheshimiwa nikinontu kinekera ngabana tena budget no muntu no achiuri nikinontu kuna budget ile yaro ya the former governor Kawira Mwangaza muntu no achiuri nikinontu budget pengine itendelere kutana mbere kubitibwa ngui ikalingana budget ikalingana balances yache dhaiti na umo uona tu amantu enkarire mantadri gari nkurambe yangi choka rivers yo tumambira antu ndeta budget negirie kwana na mantu ya karitongo ipo ega nontu beti nyingi meye chintu ki supplementary na Kawira Mwangaza rira arikuo mantu akiarita na style mwanya lakini batu yetu ni onendi igatangwe kita mwana incho ura kwenda buongwa na ibyo tumambua antu wetu bakandikwa
na budget itaro wandikani runo ntu bara be wita poa withira yo me utumba ku me ntumbo choge kyuru kyawe but ngavana uwa ikune ende na budget yewe na yo kuende yewe yakandreso kulinga na budget yatu ikirite ende tuchionde yes okay turi ogere manto jawandikani kwina antu bakethirite muno bagitegera menyandu rimwe bathera bategerete mantu sana na no kuiba antu bakiari na bakaua ibonete kuringana na ngavana mutuma twethinkia antu barako ithiro akiandika kana barako ithiro kinya akithia antu ba ofisi we ni antu baba ingi ba the former regime ya Kirito Murungi na bangi na boba mwe bakuma kikawira Mwangaza so kiurikira antu bakuri ni ningi ngavana mutuma enantu bawe baramba kuthirwa agikira itene bi bara akwamini bomba kuthawe muritira ngugi nontu kwina nya sabotanjiri yao mtu no ethirwe na uwe lakini loyalty teki uwe ikiri mturo uriowe na batu bakoria for example ya bwana Kirito Murungi could it be that nowe we kwa thirikari na njira ya rungu kana na murango yo nyuma Kirito Murungi atumba gwitha kya thirikari ya murango nyuma no tumutuma ena akirie wewe ngone nto murume na imutongeria na imuntu atruendi kibwawe kugwetha bwe no chore amuntu bugarania bwa butekurwa ati kumini yakwa thirikari anjire nyuma angi na kukinya uba kuria ketha ngavana mutuma kati na ntu bawe wengwa oga hukuma thirikari no tu planta nto ro kuwe na ntu agu onorio wekau na bile antu weto bakelewa urio uchalo emusiasa wo ture no tutamwe musiasa 5 years lakini mwandiko ro andiki permanent and pensionable na kinyare wao na ritingu ba ichenje bakanja kwina rumbo ranga bana rai kuo igwetha bate kumenya kwanza batiwa go training jonde kenda ba antu neutral na bailoyo tukirura keya na kuuka batichi antu bangwe nyogetha ware okawira ogetha ware okirito ko munya no ko getha wiku office ne so muntu akagwa ngavana oreya utania nuwe kumbi ngui ni beta training ni antu betu bakaregana manto incitement kuona muntu baeta kurwa muntu urare ofisine uno kawira muinge uno kirito muinge uno munya muinge apana ariti bangu bandika wabetha bendu sona besa borakeya urakeya no mugulukia kuluka soon lakini wao andiki permanent and pensionable uthina thaici witangu ibo ana utire mwananchi wende boya kaetendeka withogi na rumbo ranga vanua ikure onde 100% withogi the lantu bangi wati withinyori tangu wewe tigeti welo kinga vanora ikuo stio gethogi me anu sabu antu no active wega no gethogi me antu na wetiki kinyanga vana uwa uma ungeya stio no agethelo okiro uriku wo no ntwanditi bangu ino no kabasa bakathigara master wo batena otherwise lakini bagirite saizi kabareta ndo akiwa mutumenga mtu ware okawira mutumenga mtu no tunogire itu ndatwitete thena dutegula twimiru iwe tikiringa bana no mtu ngavana ari no mutuma no ngavana no mtu munya no ngavana no mtu gire itu no ngavana no mtu kawira badhirio primitive buburu kenda ngwe umba kwithekiritika as far as mtu andiki na qualifications na ena skill cha department yari okay kile baba kuriru munoti kinya babe kule ike barabandiki permanent what ki onto appointment ida ngavana avidete so far antu bakawa antu baraba kuona baicho ko thirikari ni mono batari thirikari ni baraba ko appoint sana kirite mwanya it's either bangavana Kirito Murungi na bakaiba kawira Mwangaza menyende na rori wo kwa ngavana wangavana uteta kumba antu baguba kumba womba gwitha muntu na reo Kirito na noku na reo kawira na noku na toeta ende batue unda reo ngavana Kirito Murungi na no ampete nomination na kama kawe kambasi mutuma gwe yau tokanga support mutuma nonto Kirito areo yes na tangaita na mutuma are wao are okawira yes au kumere dhuru kawira aro independence na nda aro Kirito enda anga marugo ntu no kawira no ketha no ngavana ga tangu ina ndore Kirito anga mwathikira yes okay antu weto bakelewa buru iba menyende ute untu wango utona loyote ya urutini wangu yote tukutangui lakini omuntu uteomba no muntu ario tuende akwa ngavana wo areo munya waro Kirito to amwathikira tu engavana oku
Yes, na wethe uwe timu nyingi kawira nio bauya ni mutuma no tunono bamenya saindi toka ba ugumotu toka gora positions you ugetha muntu no gira itu na naia kwa na thikara mutuma saindi ende batu tomba kumya bonde achore bawe utumba kumenya nyethe ito muringire kuranga bana tutumba kwa to mu control kama mama mwanga 100% utumba no ntura ngone mundu ke oni amba guthi muchore owe. Yes, na ntueto bakaitana ku atire wo wethe muchoro o mutuma na niwe mthokwa ntendo ngwati uthuo kuwe. Yes, wethe we muthu wethe muchoro mutuma ri niwe muchoro uni wethe wo muchoro we mthokwa turi we muthu tuiba mutuma lakini ntegura uwere eka kwa muchoro mutuma no ntuoni mutumi mthokwa yo to watani uthu umebwa no amuno yo ingwe njumo. Yes, yeah. Ya mheshimiwa ya babu burema MCs maybe iko batera kwa tunya kwa laws kana sheria nonto onto bodi bo arede nonto budire to bukiringe dianto baba ingi sana kwa tukarira ngabana atonya ngabana orageta eze anto bara bonde bara rikwende eze na bawe babero ungi atonya no enge borongi eze na bawe urongi no atonya je na borongi beje na bawe no tu think it's high time maybe babu MCs kinya babu mukendra kinya bukija maybe na sheria or something akionto kyombo tetheria ritipango no ntu orore ikini kuwa mtu asavu master enwe etoko makani ore munyo toko makani ore kireito kethere mutuma wigiri mutuma wa savu no ntu no ore thayu na no ubatere kwathikira no tu think kubati kutha pengine kwina sheria tikua kinyanga bana atonya gitino ngi ura wigire aritingo batere kutha bakingo ngoene ibe batere kureka no bakaendelea kutanga chio. Actually bu kesi asari mu uginya baketha bahita opposite nye baibo no tunona ari mu igoro rekera lakini ukona musiasa mtu aguma uaka mama mtu akauma no ikwende yani mtu akanyoka mwana no mwanga wewe njuu chini no ruru uhachimbi mtu aketha gakuia kethe imbithina rimwe aginyamo kanya stranded ukoria ngai mtu neta kansene wo chitira mtu unge kaka umari neta kanisa yani atari loyo uno mbere no mwankaite we yugo endeka no tu kesi asa yontu masisi bauruka ikwetha ukariu lakini nangi kwino antu bakuringo mwanka bakawata depression antu wati guthabekira Mungu nyawo gumete na bayo kya power ugetha utina punishment yani punishment yongwa nontu bamwe omba kwithora ari 100% ke ende ya uni inda ilo ikire ituna nti expect getha nkono nginyo kwitha ya but rimu yoginyomo giuye uningakira nkira muno nangaigwa ninda ichogera nkorone kwanka witu Mungu ri thega ingi yaguriwa ende ndwera ya 100% na kwenga bithanki na ila ntumbi unini imba ingeragia kwa avoid ya muno kigura ne maburu indo ba Mungu ntendete kuriya na ntenda umage mixire gwitha lazima mtu apandisho no ntu bagwitha na tuithairie bu na bu no ntu yukinyana mwanka ikwa nkoro mami nikethete kwenda kunya tukaya kwitha twina sheria no ti sheria nyikuianwa na kinyantu betu na bonya bo babandiki kethia mawanda administrator sub county wakethenya bakira wakatu match ende kubi kwendeka capacity building na training nyingi na team building kende nyara ntu ameamba boundaries na kwitha bena limits kende nyara administrator iko ka sub county bo bateka orantu bo position muno batekikia na at least bakake balance kinya boriti bongwe bateka thebe too much na siasa nyabo still bakawithira capacity building na team building kenda betha bakimenya control na kwitha bakireka revenge yeah muno githomo no twa ingi bamba kwithia kwithia through out of knowledge yego to mtu atekumenya out of information kwa tuko mtu atena information yani bura ko batiukara ende capacity building na mantu yonde ke team chionde ko batigwitha kuri ko nda mtu amenya ile kunkwithia bo ile ngwita bo na kinya bandi ko bathirikai bareke kwitha betu match ke mantu batekethe na maruru na utangui na funjo kenda bawiria mwathani wo no ntunyero oro merite ende ile tumona imusiasa na hukumau au kanyula na kwa tugende ikendele kaucha ka chini ende ketha kindu yonde ko bakaumia buru na family na chuchumia na tibu boya antu bekira Mungu bati kwitha atena revenge bati ya Mungu ya mwakara yake wengwa no ntu baibo yongo ne kuwa. Okay.
Thank you so much. Ikwithiritwo kwina mandeta ja mingi yegie CC finance ndini county ya Meru Kadhono. Ikotwika kwina budget moja mbere kwithirwa ikithithwa na kwatwika budget ni kuonekana yake ti sasa kana na kinya zendike uyo rere kuzentu kwina ndi tacio akiwa Kadhono na regete kuthithia budget ana ikyo gitumi budget ya Meru ndombete kwithirwa igichererwa. According to you no to budget ya thitha no yi yake babu ni bo mitithagia. Do you think na kwithirwa akirita ngwe we ko batere kenda gutwika ngavana nyewe atuchererwa kurutira antu bawe ngwe no to atina mbecha? CC finance utema ntotha kwitha kioenka myangu ine masisi on diba tukana be cabinet na bakangirike mantu kuwende mantu amba budget na team yonde budget nebo ne executive na auto assembly two members ba assembly non tuno kamba budget yeye to ne allocations na biba allocate te bureau ke hivi kwa bina impact ke mwananchi o na bitu mawende batu ke thiro yo site ile au na ingwete kiendere CC of finance ya kwitha kinyelika wenka bubu tyo ki mantyo kurukia budget na kuthire niyo yonde no tukomba kwitha kwi department ingi kwitha ina ndile kao ya batu tuingwa ndi bitu mankwira ngui yonde mantyo ya budget na ngui yonde Meru county teamwork no tunya executive ya umireta bakawitha budget kurio baka analyze mantu yonde baka rekta ki batu tukandile niyo sio makosa meatike executive no kibatu na tuge rutero etu na ile ndi kwenda kuwa yewe budget kundile tesa inde CC finance yake hapana ni responsibility ya collective responsibility. Okay, collective responsibility no twende au no ngende nketha nkemembi byongwa kuwira ketha ndine information ekuimbi bitari byego ya kuma CC finance yende nkomba kwitha nkele sabo amba tikanku budget kwitha chereri te kiwenga no tuyomba kwitha nyeterete report cha department chionde no tunwari rutero mbesha no mwanka mantu yonde etaniri na tugende ndi ture to approve na tuchoka tu change na kwenda changes na to changes no monga chokeringi kibo kenda bomba kuthia kwa accept changes yu karuto atukwa na tukamende tu inderi wende etatu Okay, report ni romerite ikuonania kirikuota ya mbere budget ya 2025-26 mbeche utumbete kuthiro igitumirwa na kinyanjira no eriko. At the same time itonete ngavana wetu na rank ayo number 4 kimantukiegi development. How is it possible kia kuthira mbeche itetumiri na maybe uti development ira thithitwe then ina rank izi kuma na nikino mbeche itetumiri mantu ya siasa Luko memongada igwe bakwenda ite na mutume ukumoreo nukone na face ekwenderwa kile antu na thirikari no tunyambe chionete inya collaboration yao ite na ndona sikumo na ko attract antu bengi no to environment ile huru mno kinya level 5 tumiri hospital president umeambe ya chewite kuita level 6 hiyo ngoithi na ke competitors kunde ndo kwira ya morning incitement nikenda antu betha bakosito bareteri confusion kenda bara ko no ntubura bukwendela bupoya kakenda atiga akike omba kwitha akithira very fast iyo strategy ya competitors kendo yumbo muinamia ke ranking gwitikiria bu no tunyoke yakona barabara nyingi chiwethetwe ngirende na ikamaramo na kinya market imwe no chendelete kuithura drainage national government na inya county government ile chi collaborator oni kona kwina mwanya kwina mwanya kuka ngwitanganire na rai na rating iwe withetwe lakini ya gwira mbechi chitumiri wote ibo nontu whether chitumiri woti sisi batita wa report koketha kwina evidence nontu watumba mbechi tero chitumiri wo watena evidence wiki kwa sisi kenda ndi report we watwa na mbecha witumiri ketha na chitireti ka we wina yes kuambe chitumirie the ina evidence na isiolo ne oteguraya ile agumno in distance enkai utego ni tugumbunda bakwe mbe tumiri bwa eta ko yesisi ba report ikenda mu watumirite bwa watu no tumbe achetu chitibati gwenyanga yes itonete mutumane deto ya kichumi na mantu ja mingi sana
for example mantija kwariria mid level 5 yumba kuthrokia thua level 6 onto bravo already abo mutaratare ne igwithiritwe bukiambiriria itronere chocho na ringi tukirwa Meru nitite kwa city kwina a state lonjire batere goko kwina gaf kwina mantija gi airstrip and all that imantija tirite ya gipingo muno ni akari na akiama bamwe ba for example ba DCP bakiwa miti yetu ikagitangwa antu batabithirwe public participation and all that wokarija mutongeri ndene county ya Meru umbakwithirwa opinion yekwirire gukoni mantija unonto imantu murende kinyarwari na president yokarika delwa akiriariria na wa kintu kira kikwendeka kenda Meru yithirwe kia city ni mbere barabara cia Meru ciambithithio cionde kabisa na wire urindi bambirire itiba watanite na World Bank au bakathithia kilomita 17 na kinya bypass ya Meru na iba located mbesa around 5 billion sekuthithia barabara cia Meru kenda at least yumba witeke standard direba tere kenda yumba kwa city. What do you think atubara bakoreana na state lunjizi tia kwantu bakyo miteka itangwa do that ikuthirwa antu bakiro na maendeleo kana ni market batere kuthirwa ile priority as for now maybe antu bakitha bakithithirwa mantu jange tofauti chube kila kireo change ni yanagia mantu maingi muno na change ya kuya positive we bangi ni the positive ni impact antu boega antu abaetikiria mitini turana mite tukanda no kya kwitha we space ikooneka kinya mite yito alafu ana bona ngui na mbe ya chumba kuya wetu na tumba witithio kyango kya kwitha tu city thembeta kinyoga luma mite ure ukaluma ukaria mite nende onto unde nekwe mingi gotoka iria igathuka nginda go bingi nyampanda rungurwa mite kinya thanira wane kuchekia ende kinya thane kuchekia mbura Nairobi onto kura urete magwe na mabati yari mite ri go ino as much as tutekura manto environment non tunite thakia manto ya pollution na manto amaingi but ikianda wa ugetha ko yo space ikubwira na kwa sabe kwa tukibu kubobu ituretero maendeleo kutetheke tuchoge twaile compensation yekieni kenge twetwande miteu twegirinya ndwe tunjembwao twande miteri unio e compensate kapati kwa witoka miti lakini tutumba kundo no tumotu ipinga maendeleo ture akwea twariritu na competitors na competitors wamba kone gombe ke waitu ko wiki mbulaki na antu wa force to mbulaki e white ku antu abaka differentiate mantu ya competition na antu kwenda kwitha bena that of power na kwitha bate kuangiriura ipawe negetha kuibua umba kana ketha ba ustuka no mutuma ngaba na mutuma bakwata na president kwitha obu kwa communicate na mantu ethe karika very fast me muifia ya na iwa kona ya mgava na mutuma mimi yang na noendelee ndi kwa tuiba mona na vision ne mtu focused bakonende we manto endelea au tutumbo murita imuifia lakini ndenda kwira karibetu wa Meru bakira untu wibweye ndire kure nonto ya batu ndeka tukura uginyithire maka lefte meno ko itete na nukwendo tiana baku na benu na bayoyo berie nenge kurete tatia ege inya gwa ko kariu ninga igwa mutintu kwa zete ngoro munonga we itarenda are gwito neneri ende naga na gwende rwenge methi international yes yeah ato ko bariwa atire ko na mtokombera batukira tukwenda turua mutuma na prioritize tukore hareta maendeleo lakini nekire priority no ya thai Meru ke ukuwa no ntobo cancer ni na cancer number 1 na no ke cancer center ndongi mbere lewe ndito choke tumenye manta state load kutena vina cancer center meya wi national na cancer center ni reo yondabi no bietanirie no tubeche irembi irio no tu cancer actually batu kwanza ndia unde mweguru mantu cancer center ndo kambite ya health itungangana nya cancer ikiro mbecha muno ari nkuta nkuagenda ngwiria ntu anku ntu wabo inkoronekwa turiaro nde tungangende tukiura inata cancer iri bati gwetha twene nya cancer center nje ina equipment cionde kende nya kutesta wa cancer mapema na batu erie tu ruito alati tutegumagetha iro tukunywa tutegumagetha ni bigura bigure mwa chemicals no ntukwa ntu bombera kinyi itunguru actually we use piranda were ya mochari kenda biuma ugea kone itunguru kiumi ngu umegite karibu ega giende ka kirinye kora the same case applies to nyanya na sukuma na spinach kweba kuirinyanda ira cha maumba kenda rwa iruta kinye buru kwe bangi na bonde ro imbira mwathani
kwintu kingi nderi nakyo mtu etaura ndawa siuicha mochari kenda nyero chiwirwa kinywete kegwia kabira thoi magu inini I watermelon kotu kanjuki chi igaratha watermelon igara gutashipu injia paeta bakora ndawa ira mbi buruti idia bakawira ende batu otukwira ndu twendete mbecha no tonga bwaraka na utikwenda stream turimanya urimbi wa Kimiru ka uketha into bibingi nukuwira na into kionde kiregariria wongombe uketha maketha maingi so into bibia imera otungo toi pharmacy na biashara twati gutha toi kiafu nontu ya maingi ki afya kinyathiriga yongo eti utethia nontu ndiketha wetu for example kurima mboga ciaku ukurima spinach na sukuma yukuwira na ndawa iwe maumba wira na ndawa eti sira nuko meorendi into iki na isumu wenu kuria nugure ibange make toko tura yes Mungu atakuri na teto gateto kahu ndi nontore bara bakulima kuma munda ne bakareta thokone directive baba ingi kinyabo no bakure na uni umenye ntare nyanya nkare tunguru ntare tunguru nkare spinach nkare mboka nkare yani in a way that we town utiboka minyosie buka na into bibi ndo teka we na mundu yo kwanda into bibi then what should we do umendi bi utumambwirari security mantu yo ndi una uwe no gatuka ibanga burugo de kwena civic education bea chinenga ningi cha kuritana nantu wende wichumia boya nangi nyaba bandiki ki angrovets mambo atethomere tantu wale uta school mwana ithenya withite business administration withite advertisement weta mtu agethe na angrovets ki akwandika uro eta we kugendia mma we withogenda getu honestly mtu agiana umwendie bionde genda witha we mwendio moya we say lo mwana kumake ngundi sales na profits enda ntu bagetha nyage angrovets cho ibo peak na nyantu bara beta baga like actually nya mbundi ese ka mantu ya mantu ya ndawa na nyendia iba batibuda akinye like akoria muntu akoendia ri na no kwibioteithia byo muremi apart from kumake becha muntu ndukare no teithia muremi na bira muninka bya kuwera na kurima bwega no twende witaga ne ro marketing ka ro kumya mantu ndawa bi kwenda kuna ku tongo ichumia guthomo theri ende muntu nyeya muria mami ne kumanga wira no uni kuma chawe chiro iwa ya kwera ka wira ne mami wona wa rutekinya nio ugaeta byo ka wira mantu ya maingi oroko na gethi ontu mwa muntu ambenya wendo ndawe mwa wita kurima pempe ukiona mwa guyo etrate yo yire into abyo ende muntu achoka kande ndu ndawe mbere ri mambi mpempe ndari mani umungau the same case applies ke interview to kuwira ende tiwe ikitu ngo tokeza twera civic education enyo bara ba control mbundi baba eto cheki mantu andawa sio ba ilake duka yu ba go ba kwendia na ntu be skilled kana ntu bo tantu eitara ku de kwendia ba kwendia no ntu tutumba ko base na mantu biashara yake tutha tuika ntu opposite kiwendi ba into byandawa no mwaka tuthe twikafu kabisa nikenda tumbo otethanya no ntu murimo kansi batikurirwa njira chionde ira chumbikika kwina thina so watwira natia ngabana kubithia gutigira at least ba kanda na murimo jo in county level ngavana urendi batu tuna machine itwanjirite na kwina ngutikia ni block ya kini kavana kiraitu ta ingutikiende complete na tuna test cha tuna machine cho test cancer na sio tuna ngavana na kulayas na donors bangi nikienda tumba wikuipu yoboega na tumba kinya dini nyamba just to actually to support is vitai na bia kuria ontinya ntu baba kuya ku wikiro ndawa cha kemo bamuba kuya batirite wekiro ndawa bakairika nuntu kwitha nuntu kampara kuitu kwendenya kwitha twina kite kubora bia kuria bibia nikenda bomba kwitha kirua bia kuria balanced diet ikenda wekiro ndawa nyita baumbe kenda mtu kwenda uyo ketha kuiga ntwaru magea nombe nya kuyochoke na kainya lakini nditha itu na machine tugomba antu ba ichumire nikenda bomba testa wa kureo na nyange na leo na ba sika ndi ba sige mandaktari na itu kwenda antu bonda ba eta training siboega na itu kuinya leo expert bo tuingeru baba thomerete manto cancer kenda bomba kutakirita na nyantu betu no ntu wamirire no ntu nya cancer rimwe ndi kuirwa into bibe chukari ni kumba kukura haraka kwende batumirire tu ningi ne utuma no tuti muntu atina cancer cells ndene mwili wawe kuwende kaikura ya kura very fast na tugethitu uko muno kuwendi ko ninyare mo mirire tu ina thina okay no turoge twaresera kidogo mheshimiwa mantujegie roi
then for example mwana challenge waro igembe nonto kuna boreholes kwirikana itia tiro chinji igitara former governor na mwankira dai boholi tomba kuroikia equipped and bomba kwambiri konyorui na ntwaro tereroi bakwidra baketheta muno no ntunisina ruterero igembe ruterero kunto ku mote mera utembi ba dependi na ruyo rwa either pendiro bohol kana ruyo kura anodro kitoretera kidogo pengine natangawana kutigira ntere ya yumo kudra ikibirifu tena sema ruyo Gavana Bechari ni seti na actually we tumatu bakalasi ne MCA kuinde ugetha kwi mbo UCT kwipetwe na MCA akiri ya uno agwa no Gavana Meru bwe airende ikiru maromba yonde yantu na muntu MCA meimutumwa mutumwa wantu na batigwitha kya like ndene area kimbo wireti equipped nikenda kirui beacherui aketha ne anenganete priority mbere kenda mbao switch equipwa no to muntu na batigwitha identify to wetha na mbao ile ukaua nikenda nyambe achia kuimugania ni priorities imwe nikenda ntuwa rwe bwitate no ntuterie batigwitha equipment rwe no nturwe no mintu ketu ni no ndene muchie ya unde mwe kurunde nda area zuburu itethwa no ntumwe kurage na rwe mapema atanga kana njana itangu nyingi muno so ibyo tumambua area switi na rwe ni batiko ailwa no getha kwi buruburu area te na rwe na mbao engine etikupetwe iba keep area MCA on task nikenda pakikisha mbao we ni budgeted na ina mbea chia cha equip no tuira yakile etikupetwe ebi makosa MCA tingavana yes no tubatu turiara MCS turatuma mashinani na twegire ngavana watu kera manto mashinani niwe tumya turia manto kawe meagwa wenu wako myantura yonde awe MCA uni utebia mbira inkumya no timbe anturene but yonde utumba so MCA ura ichombe chakuriwa maitu watamuchara mwisho mweri no tuwa representation yu yantu ekwa mathina legislation with the policies yachu batete onto tukwende manto akanza na manto yaongia maingi na oversight ekwa ile mbechi twigiritere icho chiongwa ena ko basinya manto contractors ketha mbechi chiwitania na ngwira itete ate eriti yuni ngwiture airwa kuwende ugetha kwiria bururu ite na rwe ndaromba kinyarukiri baroke kwa MCO na baringe mbicha bamwiri mbibyo ngobi ugarite county ya budget tugo geta tutina mbea cha equipment yes okay thank you so much kuna mubango jura tonejwa empowerment kinoru juranga bana bipeti jwa mburi na gas leaders ni mubango kinyojo kireta miario mingi muno kumakire akaribaniro bakiwa mubango uyo tena mwanya na jurajwa former governor jo kuretera mtu ng'ombe na at the same time bakawa tumetongi tutura tuingi na mburi sietera utererwa gembe wondi ingi kana constituency ingi sionere bitu kana into kidogo sana. How true is that? Keba wende ndenda kuogeza ngavana nonete at least manto amume isocio na ketha no wireke ya nemburi na silingas na gas uche tumetongi tongas tewombera okay ibu ega nuntu bubwana ibu impact yantu me ratire na rigo of course yoreona na mwanya yoreona nuntu ko kita kwa na kwa ngavana ute antu baundikanga no tebe lairwa igo na mutaratara na ndenda gwira miru barabero bibingi no bubetetie ya maingi me buromba no bune nkairwa no gethira babe etitina batona ka bone bikai kwe bubaririe kenda be yakureterwa ringi be yakongelwa so utumba kuwa no tubaba nekwa bibingi na batu tone kwa bikai beda kuneka bikai no agreement tu bangiriere mento bye kunenka na kwena peace to mwa bile bya ko lo tubo kiunikanga na kwena mwanyo munene muno yamburi na kwena mwanyo munene yamburi na ng'ombe umya kwena mwanya actually mewe na mwanya nonto kinya cost chiongo no mwanga ba ilinya cost nonto gya kona byanga bana wai guthai budget yetu munene wingi ng'ombe
ng'ombe neta kwa tuga nture mwe kwa ng'ombe mwe na tura kuina round lakini nture nyingi china mburi nyingi na marigo iguru bane ngiya maingi meko ina mwanya yakwa we miringiti ongo gela na yantu bakauniganga na bangi bakarwa bakawa bagiru ya na kuna ngainto nya pipes ya ruite la watu kwenda lakini bya thai bya mibango yes nora muntu abangite boya woro kabangana uma nto eta boya wa muthangalania kabika thangalana wathangalanire o kuende bagriticize mantu na irio nkubera nya betha bakaua mantu yatena mwanya no tutumantu tutumota social no mwanga muntu atuwithie inye datinga mputi na imetungie ngasi we oti boya marigo ngasi yes. So mubango zuri mubango maybe ngabana bangite kuendelea na jujure empowerment yake kana ni mubango jwari tuju antuko yote ende ke yawe me amantu no change with time kulingana ni ntyantu nyanga bana katika irabura antu bakuwa bantu bathiwa kwenda kongelo endelea ringi bendo chinchia mantu me uteko me atitha instant taking dynamic ko wende kalingana na bura antu bakareta bungi na eta nia nins chantu athikira uwe bantu achinchani ona buno ntunya eta kwirimbe achichia we me ichia taxi ya wananchi na bura ba mwana obwa kawithe no ntu akomba kuthikira na ido kuenda antu bakangaika ibu muno no ntu bomba kuthinya ntu kuiba chinchiria kana bamwe ne tuendelea abunkuruki na batirona bakona no ntu no tu expect utethio tu kuendelea no ntu antu beno utethio bakwenda utethio baingi na antu bona ntu bobo iba webo bareke o criticize amantu rionde na kuwa mburi onde nya bayo pai mantu ne amea na siasa itaginya siasa ito 27 okay. Hakuna mtu gwetwa Kisumwezi akamera watching MC Tesh akawa watching from Kembasi Massive, thank you so much. Na real Ramsi akawa etinani huyo amekataa kukuja juu anaogopa kuulizwa maswali. Haya, kuna mtoto Dennis mwenda siasa akatura kwa pamoja na sisi. Mtoto Patrick Mwangi, thank you so much. Ruterenerwa Nanyuki, ruterenerwa Thiri FM, tukitegera ruterenerwa Meru TV. Nkona kwena mtu kwetu Alex Motevie akambira thina natu kumaruterwa Majao Gloria tupe you're looking pretty we are following, thank you so much. Rams etnan okay. Governor Akosawa Naril, thank you so much. Lily the Queen akawa following women leadership program, thank you so much. Mtu wetu Annabel akambira kinyawe ari mutambone. Kuna mtu wetu MC Viska arimbira tunde out Bure Massive akawa governor hajawahi fika Bure for development tour. Kutena thina me atathia wandi chondari ta sub county na round ngwetia plan ile we kuya aeta burute no ati ta round actually no kaba kubanga na area MCA na bonde baba thuri 45 aeta wandi ni chonde na bangite bu no stage inde mheshimiwa wenu atabanga elected MCA okino atabanga babangania gavana lueya yatu mewa 13 MCA ono mwanya no amibango tu yes no mwanka bapange ba kenda banga na babangania ntu bawe beta bagwa biba kwenda ringi kongelwa na bachoka bero bora ba withiritwe ino tutumba ita ku visit antu tu bera buba withiritwe na buba ka withirwa yes okay mbibango elio mtu wetu wa MC Tesh akambira salimia sana mweshi na muulize what people of Meru County can smile about Governor Mutuma Ntwedinkia so far. So yani basi hata kumenya mantu ya Meru level 6 thai so far ati wigwe environment bwetha na gwirerwa barabara cheko no wandire ku atuite wade okay ende na barabara nyacha kwawe na dikire environment igubwe kuwa nacho ga visit Miru general one level 6 thai ende ni tete muno ino ne bumanto antu bakundundwa ku yes ndone tengabona kinyaro terenerwa Igembe anekanirite security nerete kironda kinene muno ruterenerwa Igembe nothe na ndonete nombite kwithirwa kinenkanira NPR baraba kwita rutererwa askari 70 na omba kwithirwa kuwa kibongera kinya bingine bikore omba kwithirwa kiba ruterenerwa rwa Igembe at least kwa twika mantu jaraja ya security ya insecurity ya kwithirwa ya kinyanyia yani actually nyangambe ingeche yino bichechokerwe na bomba kwingana chichechoka tha at least ituchumetie na no katukuromba murungu kinyanga bana wairi uba bakuya ngambe samburu na wito bombe kurwa ngombe na baya chucha CDF no tote antu wanenkarwa into gira bakwiririria
batigura ng'ombe nyingi ende thina ngavana sababu iri batigomba benjira kinya bombo au na baboro ya ng'ombe kenda bareka kuia ng'ombe cietu no twende ketha ntu ne ari thiwa ng'ombe na atena cio bari ya saindi be na cio ntware na gatwe na ng'ombe mbi cio kinya wamba bwa genda ngavana uwa iri una president ri batethwa ng'ombe nyingi kabisa mwanka mtu iko kuia kwa na atiomba witontu urende na bia kwana yes okay. Kuna mtukumbira wa Cheupe kiethe kieni sana arisita Irene akambira kiethe mheshimiwa na nkwenda withirwa ukimburiria mheshimiwa itonere ngavana akiwa we ari ngavana by default no tubo kwithirwa inya sheria anekuwa ngavana oro yake okwevela no tubo itumibira bibatere kisheria automatically deputy kenu batere kwithirwa kia ngavana. Does it mean we atari na aspirations ya kwithirwa ari ngavana? Gavana mutuma kwithenga bana imibango ya murungu no tuketha we nora buchalani tu no me of course uti me agetha kwe ore akinya gavana batunya tu gona meru tutebo ya tomwiri nya utura nyumba na nguriga na yani atendete buru na arilo inya weki gawira sana atenda no tomwira buna buibuthuki na sheria ni kuwa uwenga bana wake yakuma uiwa ngavana inya atarotete ata imagine yani kuwende manto angavana mutuma kwa angavana imurungu nonto wa behavior na misconduct yo ariko na murungu no meano bibangu nukoona no ate anjira retete tata itire kuwende ge mutuma bwa kuwa wende enda kuwa ni murungu amutemera njira ara itari yeno nto ari deputy ngavana meta kure chiketha kangavana lakini murungu wengo amupromote kulingana indi tumibia tumire webelua weno aitia lakini tagwire te mtura enja ngavana muno kenda ukumone nene hapana na ari much patient na nari mfumilifu sana ke uritibongwe na nendete kawira mwangaza muno ende no batu turu oversight na muritirongwe na manto ambani governance yo aritire kawira lakini tiwe ndibo butari wendibo mutuma atotari wendi wake nima mtu wetu ndagara David tuko pamoja sana akatuna na tukutegerete na Bel Mudhoni. Thank you so much kumarochererwa Karama. Kuna mtu wetu Terry Babu, thank you so much na mtu wako ndorya mna watu lili live from Dhagichu. Thank you so much. Ramsi akawa engineer ameongea wega sana na mtu wako tunambira kudurwa uri amona batu na utegerete mubango jojwa rumuri siasa. Then ngeta wacherenerwa SMS nkona kuna mtukumbira wa Cheupe na mheshimiwa Salimikeni sana akambira sisi mimi naitwa Joseph Kumarutererwa Igembe sisi tunateta tunauliza ngavana atulete pesa yenye rais alisema watu watapewa compensation no ntubwa intobio bila bithukangitu ni nyomoche kithakambe ceu mwankira thai tutethera tugichiona inambete cietu ire kiuria ri ikiuria amenyike kuria lakini mno bagenda kumya mantu ya president through national government no to bena representative wo na president yari bombigyo ige petition paka waita ageta gi president direct kuwende bagenda chogirwa na kwiro namba cire ibandike petition kire area MPO bamunenkere ete abaurire ki president direct ya ultimanto no ya teita kuya batere kugira kire of course we na area me utoni national me ata kuri bana kwa county ile so bati kuandika petition very fast banenkere area MP no to no national na president no wete manto compensation kuwendi bandike petition banenkere area MP no to no representative kenda mbo bati atira very fast okay ko tikuzirwa ni ngavana tunenkanirite mbecha hapana okay thank you so much. Kuna mtukumbira wa Cheupe nilizie mheshimiwa mutuma anaambiwa ako tribal sana. Kuna tournament chiti tena mbere sema MCA na kuitwika tokiri tournament iri ko karika ruterene rwegembe ngavana etana wengwa in person lakini terene kana wandi ni ringi utina ngavana aromba gukinya au ni rongo rontu ngavana kedha ati muchemanyo bakedha ati Nairobi bakedha ati na meeting Nairobi no mwankaite
nake darita indi na muchemunio kethe yo ya cabinet no mwankaite lakini kiwita nendete wita muno no utino ko withika ni rire kwateta njoke the once kwanza imenti nyi kwa twire ende kuba kaya ku drive no ntunye gembe atite ama ingi kwanza nya ndo nyambene no ndete ondu mbithande mama rinjo mimba ilagia muno ite bibi guteta na manto ama ingi mbithande kinsana no ntu ngoro go imbendete guthande honest ende iwa kuwa haba tegumenya nage thata kinya irie ono rie MCA babangite ate no tunda kwa ringi ngavana na kuitana elected MCA 45 na nominated bonde bare amo but rie MCA tukomeno achali na na representation ingira ndiboya au tukata across Meru County yonde batugethia kwenda ngavana irie yo nere rie MCA wo babange na akikishe kabisa no tuwa kwenda kona ngavana wandine yo bethe ntukuba kuyanga bana ethe muchemene thato ne kantu au lazima ngavana yewe te babange ngavana monka ngavana eteiri ukenda antu bomba kwitha be mona na nyawe mugethia ina bainanirie nwe bawiru at least ibomba kwitha be moni ontairo lakini ti makosa ngavana wita kuonde na ndera mtu na nere MC o akishenga bana au kinya wandi ni oba mugethia na bamona burari ina baine nyaga lumbo kanisa imuini by the way ina nendete yes bete nantu bawiwe at least ina bagethi nyanjara ari zitirie uru watu wengi mheshimiwa sana no ithirwe ukimuria kuandika no kwa arimu ba isindi no tibate kwana niri na bando kinya endeni account ya Meru utiwandika nikiwa na bukithisa iyo ndeno nchokende wa budget na budget ya MCA yake thagi ake bakalaya na department ya education nikenda at least bomba kuthia bakiona arimu bakongelwa nontu arimu no bakwendeka nontu ana betu kinya twagairasi muno kutena arimu tutethia tubatethia no mwanga nya pa arimu bandikwe nikenda at least mwarimu etha atena strain yekulitanana no kimya kithomo kama mwana isi ndini on basic au ni mwana wataira muno na akomba kwithia muthomi kana agathuka so arimu bakongelwa kulingana na budget irio na ngavana bakabangane na MCA nugo no teo MCA utiwa nontu no representative wo wendia mengi bakiuria ngavana nyari bora ki MCA kenda MCA wa irie wethebera muno nontu utumbombeira kantu bachalite MCA batukinyila MCA no mwanka wethe kwina communication nyingi ana antu baba muchalite na kenda at least antu baikwa wena mutongeria mheshimiwa ya kuwa itapatere kuwa rwangiro rwa alcohol rukeba rwa I don't know why but pengine naomba kwa vitu kidogo kifira kisi na hiyo vitu kidogo kinyana mtanti za kuwa nya sababu hizo nyambo yeu bado mabako na rwangiro rwa alcohol na ruyo operation na kintangi kawaida wala ruiro kurita lakini nde no kubakiure ntumbo ichokye boya no ntumtena kyo thai no kanga find out boya no kanga find out boya kenda mbumba kuwata no ntu ya maingi bwantu bakwenda ikubati kwitha gwithigirwa othu na boinya ntu betu iba change nyabo biashara iberete biashara ningi njia no ntu njobi woro kwithikingia no gwiguthukiana na nyana baingi bethoma alafu bakaya kuiga inya business wicha njobi no meora nchobi chingino bwana kuthuka oge kona irie kwendo nchobi kabisa umenye manto ate karibu yano ninyi insecurity ni witatia ni kuongeleka na gender based violence no iko no to yantu bakanywa na nchobi inge ninyi no roko getha kwina andu nya matureni Thank you so much mheshimiwa na kiuri kira tukwaraithia kigi mantu ja ladies no twirire uwe no thiritwe urigitine ki no ndubwa gender na kinya kulingana na sheria ura kubatere kwithirwa kuyo no ndubwa kwithirwa kuyo imbalance ituonete mtu mwe akiwa na ndiba gaikia gamba na kotini ya kana motion jokuwa not kotini motion jokuwa antu nomination kinyuche taini batere kudura kina munda fulani kila mtu pengine akonominate rimo kana jairi kwa tukatumbo kuluka au yani wewe kile kutuke kuna sheria kwa mtu batere Federico nominate ni tajana kia kuomba kudura kicho kile mantu jacha kia kata kuromu ya kutoka
ntumba kuthura lakini watumba wika limitation ye mantu muntu akethe ene energy na akethe committed na iye kwena desire watumba kura kiroto kya muntu nondo tuwe for example kweri azimwe kinya kura kwa muntu ochalo kinyena githomo kana na ability akaura kuchalo nyeko ochalo kankwenda kuwa winkwenda wikira kankwenda kuwa atiri mwekuru ethena at least whether ukona nomination we nomination actually ukethe we financial stable nuthe we financially stable na nuthe nyoe na experience no tibi kuririo itanda benere nyero kurombeti kwitha kwina kau kwekira baba kwenda nyero kuendelea na buo morali yo kwitha be competitors strong lakini ange na kuweta kwa tuigende nyabo kira limitation baka uwa yuno njire mwengwa na kwitha be na fie baraba ikuo na yuo tumambira antu iba tore baka umira kethe ipate mtu enda ketha no participate leo tumbagu bomba kwikira limitation kwa tuigenda antu beta bali sasa ntumbana nioni kana buketha bute vibrant meite biti bwa yera wiya muringiti kitigia kutambea chika kutambecha kya kuicha tatoro na kya uicha sacrifice wena ndisanya choto edhiantu na ile nkuende iya no tondu wetha rai kuba ngene aggressive na watu kama mtu ena bila byongwa nganganirite abyo ayukumau ndenda kuwaki bila bilio muntu nya igweta nya nominations antu baeta ndebene bageta primary chionde abutu withetie no ndia uni 2013 ndarombete kura nichara yakwana ndia ndombete ronde manga pateke ompiki tuendelete na mungangano kuromba mbi kura ende utombagu agetha kuromba kura ouma kamene ogi support no igwo wego chalo antu baukurea murungu no akuri wandi nambi na njirerengi so kankwenda kuwa mtu athana nomination yero naturae agirete rete ringi na ringi silently mtu naturae agayika akina kuromba kura na ichumeti nyara awin ende byangi akaibanga manto akuwa kwithe kwina limitation piu kabo mbiye kwitha baiga irantu tuka wainda mtu woni ndie ngauri design nyingi woni ndie kanga tume na office mbio chore kenda bitate nyaro sti kureta mirango engi no muntu atena design utumbo murita nyumba no ngawa woni ndi watande nyotheri no igwande rotheri utebio aya rengera nyoke yakwa otheri oversight yeto ruyani oge manto ambandi governance utumba wituria no tumbo fight no tumanto kuwekirwa na nyoke yakwa na isi asa icho nde chanto bari yakuo para ukona runya muntu atura tv ne kamanto atubo tindekira ke nomination iba ichi athura no kinyoga ilu otheri omba kona categories myanyo ochibanga ukamenya obuore ili wandie mwanya ore imo yes ende ko wena desire ke siasa no te the community no mwanka tu for example areba turare ondo undo kamite budget tu eta gugo sibitari kwembe chimo chitaita wa members tu aitaita lakini weto kangangano ko sibitari no ntori tombe chinete no geme orende sibitari nambi ina thina wa fight no ametheta no karie no kona ilianto mwangabe chieta ate yes chachoka yamethere charity to ya 30 milioni kabane gite 30 charity ego mjeti wa 20 ugoria wai ego mireta ku imbiwo tumabuniye no rende kwina thinari ku lakini ukona usimule ni sibitari re ku enture re uchoka mbi mbecha we nominated lakini ogua kanywa ego kanywa kau aya we tarengi kethio ntukwandika na yonturu kwandandikwa ukailio kona area ku area te represented foya kwa twigende area te represented next time ega represent no karia boega ukawa gutombikika ende kwa tugetha bo kurema kwa tukastiu oguo ntuboku na bukoneka kenda mbundi ngege ya etate uteto kiragi no to nominate ndu imbecho kure hapana no mongo ka represent no mongo ka ngana mantu no mongo ya support policies yanja chute the community yes ende nitendi atithero ena powers hapana that much power ya ku contribute are go contribute ina actually we to participate at the same no tukinya myamu cha twiri womwe mantu yonde ni umwe bya na difference ko tekete gune ko ikyan weta kwira antu nwiki kintu gine yeko enground no etendo vera bakwira barabara ne weta uwa ore nominated elected no etaka identify lakini weno we warinya elected yoku wa mura barabara na ina thina ni withu munene ukawithia buo aya kethi ontu mathiko elected agirita no kurita
Keri kanisa akiandikwa kandi no kwandikirwa we participate the same in community na go develop community to act omwe. Yes. Tugwitwa Ramsey arimburia nkoje level 6 development ya county kana ni national government. Level 6 meapa mbere ni aki meata gura national government itrimete yentu itiri yentu kiendelete. Yes, level 5 njambulo yake ritwa akitatu katwaendelete no kuria. So level 6 bura kure collaboration government kyo to ambe chende cho me upgrade. Ende go i county na national. Yes, no tutawira level 6 ije kuni. Yeah, level 6 of course yeta ki national ende. Lakini dha imya no tumeaki tenye tuti county mego yoto akinyete. Kenda tumba tumbende ko upgrade ndo iti level 6 du national take over. Actually obugo ro meru ikasiti. Ikasiti. Kirota gudio karai to je. Buruge ga weno tuwa mwadhani. Amen. Mtowito visa aribia nasikia Zendikei anataka kiti ya seneta ama ni ya women rep. Ni kweli juu nomination nayo this time round kitaumana juu ya vile mayuthi wamepanga logistics. Kutena thina. Neba mbere gwira wete kala riete mwana mukomwe. Na kuromba kiwe. Bidake tha kenda tagwira actually but she can. Yes. Inyagenda kuromba MP. Inyagenda kuromba senate. Inyagenda kuro watu gua tukawa atiri wona nomination wetha kwa empowered no wite tu no getho we focus titima ntwa gwetera nomination yonka. Nugona yonto nda gwira atiri nomination nominate karomba kura igara ya kwana kwa tukapate niyo ntugura bwite mushunjo. Ukewa nugona kinya youth meaba ituria batumba kwa ntu youth kabebele kakwate na kanywa kuria kwate kwenda becha na towa manto angu na miaka niyo miai numbers ugetho ina ability na muyuthi ate gumbare kwa mwa space nite no ko karomba tuende undi na nyamwana na nyeni kwenda kuria na mwana no akwenda mbi igunganga no la kona etate akona. Yes meanze na siasa politics iko grab. Yes in grabbing na siasa no kuchura ya space ende youth ya mege lakini tawero kwa no youth ka tawala no tu youth bato bandare tiende baina na bethe no tu youth ke kare ke kona nya ke koniri kwenda urakona opportunity akona nongi wakona ngwichi yakie lakini wewe tumba kwa no tonde mwitu no mwanga bugume te manto ala sima tu kwa tangu ewe bateri na wewe na desire chantu timbecha no ndo abatu ke dito enda becha itara wewe tutemu impeach katore mbecha. Yes tugira mbecha inji ya munu charo chagure lakini pare agenda tumba kwa Meru. Yes Meru bati kumenya boya munu baka mea piu. Mdogo wetu Vincent arimbera number 1 Meru nerinyo number 1 na cancer. Number 2 dai tronete ichocho kukirwa Meru nyo number 1 na mantu ya HIV. Number 3 Meru bando no yotongerete na mantu ya pregnancies. So Akoria, what are you doing concerning general public health recently reported ama MCC wa Meru county nistoriza 1 term na 2 term agenda zenye saidiwa Meru na tavuko dide vokaria atongeri ba Meru at least kuona mantu jato rankirwa ajo cancer HIV and pregnancies at least kuinjira yoko kutegemea mantu wonto stukire na tuenda ku collect data to effective findings na tureruni urongo ende no buraba yangi nayo na twiwanwa yo kwa tugendrigere tugua buni urongo eno ntura wite miata gwire ari wa health ari on department agenda lakini kwa tugende no tutukwa wanwa bibingi tuti etugera tuna kandout kidogo but we ewi ya HIV tuirima tebu. Yes ndo nyenka leti mekirwa urayo ugitebu yetebu endebu ke manto amurimo kema. Yes ke manto amurimo we HIV mare utebu mbata cancer tu imbere na ibi utumire nkwiro yo kwenda nale pregnancies itukwenda kwithegwe na civic education na ibi utumaguni mbu atire manto yo yonde tinyak ti politics yake manto yale pregnancies no metu na maskuru na kanisa collective responsibility na achiari na yu tumambuinya manto ancho byo bunkuwa
no ke agona irie na nchobi na manto abangi no menye bangi imuro inaga muto no bira bingi into biga yakwa controlled nde twigagwa kunde ndakuwa asiasa bareo mbecha nitengo injenye cho support pastors babe tuwete bahirita na umabwongwa na boniana nyokera murungu na kumenyera mwiri nuntu ikuru kya murungu na rimu na batika mame na aciari na county nyo batunya license chiniwo muno chamba nontu twana tuonde tutona tunyumba tutu nunu menyana ugia wita timba enira ni nyaba wita ndukona tumba tulo cause tuonde wita kuna vioski kuna mbimbi ana beta bakanyumbu nyaba tumurangire njibe nontu ate kumenya no me muntu alero nere kitheana akea ndigo nchobie wikitheana akea so bagawa na bakwata nchobi utheri bakwata mimba utheri bae nomo no mwanka kwithe kwina spirit yanko mage wita round kenda mwana arite nyara akuimenya kunde ndra kwithe kwina civic education boya na kanisa iro ameboya chirega ya manto maingi nontu baithe bakara kia uma buongwa ibareke kwira antu kethe ikwanda mbe wake wande mbe unengire mtu sandaka ni manto maingi bareke nyabo ayo bai sacrifice kapisa nyo da utimbecha bai sacrifice bekira murungu boya bara kiuma kire ana bandi kenda bombokira nontu ya maingi omba kona kanisa nyaki surrounding ni ekanga na bangi batutumirwo entu gike ba yawachi ashirika so ngwe ni batigwa ate robo na ntu akimenya atiri bare kana nyibe nyanga bongo bakathegilo yarambi takithingi ngo kulingana bura baibwe kuwa nontu imbere ndire uketha Sunday school ikwa ni baita kanisa ne guitano twana twali pregnancies mayuthi inachuma orende ketha kwino uma kuguritano kanisa ne kwatuka bali tani bongo batuchethana na bau kwatuka batiko encourage chobi muntu ethana kwendi nyamba yuma getika ingwa nontu mbere yundona inya antu beitana iria burunya community yongo ya ukira uketha mageti kethena bai nyingi ngurukie hoteli na nduka igwende into bibia na ata community wikari communication iruate iruete bui yes ende watu bingi kana babe twanyuite ndacha kulevya baketha bangi chikwendo kwa wingi na nchobi ende antu baketha batenomo ende antu baruale pregnancies ende antu batembi batekuo kuwa ndo ati wita bakaria manto ame antu baketha benomo baketha bena fienja na kwa tugende bakombo control tuna nyana baketha bayekira bachogende ara kurwa arantu bakira ara mwana wengo na gethi mukuru amwaruka thai mwana ne atiminye thego yuwe nuko nonto bire biwetate bikurewa nonto bebyo tuthukiwe bituri merete na kanyo yetu so ani batiguritano actually antu bonde ndi baukira buru in the point of Sharia, now that you have maybe lawmakers like in the county, kuivua pengine maybe bomba kutonyera bukera kuruntu bomba kuzidi bukanyinyi ya mantuzo totonyera no tu license ya kuromba yu exindi baika namba so bus cia bwana yu atumatu inya mbondu ke wikirwa itibati wikirwa inya kwiriba gwa bekira inya antu bamba kenda bagwa challenges nini ende kwa tukarimbo ndibaekira rimbo ndigethenyene ina ntu bamba baingi bombe nyago policies mo bombo uchithiria ntu bat ikura biashara chio so unde ona kinya ara kugetha kwina event ka pastor kana minister wende ora ketha eke mbondiu akethagirwa mirau mabuongo bakareka kuringa meya murachi nontu getha baeta kutuga ibo control kutuga ba escalate then utuko ni thina kuende kinya mbondi chalo ni nekero antu honest na antu integrity na antu bakubongo baketha bagimea control nontu ende weta woga wegero kwe mtombare kinyoga uamba ichinga inge wechete nyagu na school kwa so supply on cho bitoko wiruga ingiye ende kugu na manto mengi bati kwa ile county actually na bachinje ndetu nontu kwa chinje ko tebu tundika okay kuna mtukumburia if an impeachment motion is brought in the house today, how will the MCs react? Can the house be trusted? No ate taiko adoria kwethwa kwina impeachment motion yuari na yukare for who kibavwe wa wendi you are kinyanga bana anybody how will the MCs react? Can the house be trusted? Why not? Yeah. I think not about you.
I think kiorikia aumaniti na the point that ikuthirite kuna tetezi nyingi ya kwamba motion nyingi moja isi impeachment nyingi yari kuni kuonekete na ntoko bakiaria pengine mambo akiwa bara ba support motion yika ba ongi ya nini abarere kwa wambeta bara bata support bara ba imbeta so akoria kwa tuka kuna motion jungi antu bakomba yani nyumbe yumbe kuromera o makwa tuka ba kuimpeachment na ntoko pengine kuibarite kuibarite kana mtu ni interest yao impeachment to idite tare ambecha utiwari winyomwe kera gugu to karai sacrifice watu nyambicha retu na allowances chietu changui no ntubwa ku travelers nenya kwandika report me utandika motion utandika ine anto bandika ima lawyers and we were paying them. Yes, we sacrificed timbecha buru nyambi ntegwira ntunte gorongoia na motion yeuga yaringi wonga we no rungi kana tukona facts. Yes, why? To you the muno to go to oversight no na nye party impeachment. We can impeach. Yes. To impeach bonga ko na umana ito mimbi. Tukiri mwesheni ntango tukifikiria Vincent yarembera Vincent Mesa akontumna mwesheni mbira mimi cheure mwezi mmoja jibu swali langu nimeuliza MCS wanafanya initiative gani concerning the same matters ono yuko ule kumatijali pregnancy and HIV and cancer arudi na tababu kubwije bungu gwire ndi ibiyo tumambu atiri batu no twende mbaje twinyo na twina mbecha yo tumatua tukenda twina civic education yo create awareness na MCA wende agethena allocation imbe achiawe kenda nyauria romondos na speakers omba ite ni nyama skuru na ama youth yari schools munona nyaka nsene kenda bomba move out kenda barichi ana uwa nini na nkawendi nyangi na kuo kingavana no to amo approach kenda omba kuithia riage thena congregation ye pastors na revens na baguonde na ministers na fathers ombe obaria bere kanisa iba ukire no twende ituithuki maitha na ana bakura mapema na tumbe nya kupasu ithomo bwega no tukana konde kana mwana na mireani atumba kuendelea ringi na atumba kuthe focus na yekwena ndoni na manto maingi kuwende no mwanka batu tuibange na kwithe gwina kantu ka motivation no twende nya tuko movement yutu ko witu reach out pastors nya baituma to mwanka baka at least kwa witho bwega nya kya thogeza kithiro ni bwega no tumbecha no chio kuwende ke kamite ngenda ngwitikia na department ya education kukabangwa bwega no mbecha already irio budget irio emanto yau yonde ngwitikia nonto buri obo at least nonto nonto kwa karika Okay, thank you. Nguteke Vincent kiri yaku gyocho kwa kiwambese irio kiri budget irio na bakendra bagita bakirire dia civic education kiri ana na tonisena na mashukuru nikenda ana bedra bakita no madhara ya mantira komba kudiro bakidire nonto ontobu obu mobu no bu jete na manto HIV ontobu obu no bu ko yana manto de pregnancies except cancer ira kiantu batiko menine kuma ikiri manto ya menginto karibu bionde nonto banara pikuma na bio ingetikia kiri yaku kumba kudagije kwa kwa mosimu atokibirikiri no tankora tokikiria owe anto bamiru umba ko tro kibera ta asalida nonto kwena anto bakiritiza sikengabana sana so far akiro daiki nyuma maarufu kwa kigure na mire mwangira atonyere agitizwe na judai yara yakudikira ari mu baba ingi mwana antere na mantinenti yaje umba ko dokiberata uni brankera karibetu ameru na ringi kura amberi bo merie na yara baketa bakiona of course bakaria na baria to yategie serious nonto igura rimunya wekiritiza isa criticism nitetakia muno nonto ni chencha kia burantu bakoite kutangu bakatangirenge kuwa nkabere ibendele na kwaria lakini bakaingia mateta na inya ibari tu bakimenya mutuma imeri emeka yenyo meri 5 ofisine atakara muno na bamenye budget nyereo na chori baba inge na ichomete nonto kinyawe kwitha kwina PC yonde atathe nyana ntuka na manto amainge imutongeria na bwawe na imuntu atrain bwega iba muyike na bamwe time na ngendo bere nyaba kitheta na inya iba tana ye MCA nonto mutumo tira gutangwa ate MCA is elected na ta gwiro manto account yawe wengwa
nontu ba supporters bakira antu ba mashinani thirikari kenjeshi ne MCAs ko wende baketha tamuno ibe thenya tu betu taitakia nontu batu tukutatu kwira ngavana manto na nontu ibatu ochindogi bawe na mashinani lakini ngwitikia budget ye kurugana ngwito anjiendi baigo murumu ngwi baigo manto agariboega nontu batu muno nturutero barabara ikethikire mawana ikiara makua na ikingirindawa na nkenda kwira karibetu urena barabara encheke rio gona tractor iki yenda kwaramio ke yakwinganjira nontu nyenda kugwetha wi mwamba barabara ointu ya wananchi etigire barabara nichoke nomo tiwa mundu kusa isieku kendoria wi nokiri na inkwendo bera ngavana netite boega na ngwicho ndibu kuire bukaritiro boega na nkenda kwira antu bangi nabo babe mantune ya baguzeta mantune ambondo agwerie yote na antu mbondi ingi ke ya irichi ga iluchi chambere nikenda komba gwetha very represented whether atege mbondi irengi ni bagareti na baikuokua nontu basaba nantu bonde agiri murungu na mwandiko thirikari aitangwe egira murungu na asabu antu boega na bakathikira manto competitors dai siasa 2027 Ibwega sana muthikiri wa Thiri FM na mutegeri wa Meru TV na tuba kwithirwa uria muna batu kuma kagita gako apambiriri na mwakira thai ngutikio kwithirwa gitibirwa na biuri bingi birorotherwo gitiure na ukithake ni pengine watirona mtu guchokiri kumba kuthwa gichokwa ntu kwenarua na ukithirwa bando utirigwo kiribika ugeta na mbere untumire SMS yaku tukamwito antu kuingi mweshimwe ya kuchokiri biuri byaku lakini mchukue narua tugekira katanta mupango jetu rumuri au ntukwerwa ringa kuri bwega no ntubora batomete SMS bara bonde beterecho bari na batu kuri Facebook. Thank you so much na bwega mweshimwa no tukinyevo gwita no kega ugomba kuthiro kiaraniria na wananchi kiri zendike we no ntu na kwari na twa mungu akiari lakini yetu atikwenda kuija akilarify mantu jara kwaria ntukumenya tukamwira lakini mweshimwa pia ujue kwamba na ubatere kuthirwa maybe fact iyo ni kenda mantu jara okaria kinyeriro geto na rogeto kumbe ukomba kuthirwa gichokia mantu jara na njira yagirite kwa hivyo ngabure bwega mwathani abudharimwe sana mwakira ntu kwingi ira tukomba kuthirwa tugitirimana na ngakurika ni tuko chionde ona 2027 yake ni tafadhali na tutite kuringa kura ukaringa kura na nkoro dinga kura na mathugano na tuko chionde ngakurikania dai tukuromba muno antu babethe na kinya antu bubangi bonde bochimiri kwa wingi bojoke kura sienu ikenda tongeri bonde buroko dwani pengine boteagirite kana botevugiro tererore ukomba kudoga gitinte mantu jo wona se kinya 2027 nonto unio kake rusio rawina duo ro madaga kana yo madaga janda jara wina jo ni kure ku kwa hivyo tafadhali chimiri na wingi bojoke kura ikenda 2027 bukari na kura sienu bitanjeri wa cheupe mwakira tukige mwadhani akula ni sana. Oh